zijn wel echt met uitgang. Maar als ze meer dan losgemaakt. Ja, die moet maar net. Voor hem doe ik maar. Wind aandrijven net al. Ja, die wind heb ik veel geweest. Abi, Jenny, we gaan kunai. Right. Radio praat. Hey, hey. Should I come with the cruiser? Nou hier met het probleem, hierdie koeie is pragtige koeie, maar sy het net so groot naaldbreek. En 'n naaldbreek kan wel erflik wees, so nou weet jy ou nie of ons sal moet saamvat en of ons sal dalk maar moet wakker maak. Maar ek het nou maar besluit, miskien moet ons sal maar saamvat. Dit is baie moeilik te ry. Vang die rou is daarom nog gery, ons loop maar na geslag sal nie die gebrek oordraai nie. Dus so maar kyk, dit bewys dat dit wel erflik is, maar ek is oortuig dis wel erflik. Opvleis die. Ja nee, hierdie bok het ons, dis 'n baie ou koei. Ons is nou baie jammer dat ons haar moes gevang het. Sy het nie so uitgelyk van die lig af nie. En 'n ou probeer ook maar die diere so min as moontlik pla. So jy pyl maar gou. Maar hierdie dier se tande is gesluit. Haar kans van oorlewing as ons haar deur kwarantyne vat is glad nie goed nie. Ek dink ons gaan die ou girl maar eerder haar pensioen gee op die plek waar sy gebore is. Haar tande is klaar. Ons gaan haar nou wakker maak dat sy maar opstaan en maar aangaan. Want sy sal dit definitief nie in die kwarantyne maak nie. Nou word hy gespuit, né? Kyk daar, kyk daar. Gaan nou maar rol. Dit gaan nou vanaand gebeur. Keep it. Daar val iets op die grond. Daar sy. As ek bye bye blondie. Nou hier staan ons amper 16 kilometers weg van die kamp af. Ons het vandag weer uitgekom om 'n bietjie vis te probeer vang want Johan hulle is terug na die kamp by Mzuzu met die eerste vrag bokke. And here we have Abel who catches trout for us. Abel has already caught 4 trout at Chalinda Bridge, but he said that it wasn't such a good place, so we brought him to this place here today. Now Abel, when you caught here before, how many fish did you catch here? I caught 12 fish. 12 fish? Yes. Were they very nice fish? Yes. Well, we hope you catch 12 again today, because yesterday we didn't catch, so it means you can catch 2 days fish, ne? I'll try my best today. Okay, but does the permit work like that? They say only 6 on a permit per day. Yeah. But if you don't catch one day, then it means the next day you can catch 12. Yes. Is that right? Yeah. Okay, Abel, so you just keep on catching, eh? Yeah. We can catch 12 now because yesterday we didn't catch fish. Yeah. And if we look down here, the river comes around like that, ne? And then it goes up like that. Yeah. And we will leave Abel here now. It is now 10 to 11. And then we will fetch Abel again 4:15. Abel, if you don't catch here today, is there another place you know of where we can also try? I think I can try at the lower Dembo. At the lower dam wall? Yes. Yeah. Yeah. All right, but we hope you're going to catch well here, Abel, today, and we'll get you here again at 4:15. Yes. Good luck. Yeah. Thanks very much. Yeah. Grond moet
baie hard wees daarso, want as daai ding inkyp, gaan jy net kwaad by 'n kry. Hierso het ons nou die grootste van die vissies wat Abel gevang het. Hy het 8 gevang vir sy moeite vandag. Nou hierdie is glad nie 'n slegte grootte vir 'n reënboogforel nie. En ons sien uit om die ouetjies in botter te bak, want Johan hulle het nou spesifiek gaan botter koop. Nou toe hulle terug is Masuzu toe, so ons gaan hulle in botter sit. 8 vissies.